به تکوشینا خو رح آزادیه گشت کرن و بگره خوی لحقیقت جی گهشتن واته راستقین آجیانه. اف جنین قهرمان ده تواهی جیهانه دا رح جنین تکوشر ین کجبوی ولات خو جان خو فدا دکن دانه ناسین. جنین باکو روشلات سوریه خو بچک و رخت خملاندن و جبوی سرخابوینا یل خو دا کتم میدانا جنگه. یک جوان لهنگان جی هفره آریان قندیل بکو وکه فندکی تارتیا شوان رونی دکر. هفره آریان قندیل لباجار حمسه ای سوریه جدایک دبه. هفره آریان به اصل خواه جعفرینه او دناوا مالباته که ولاد پاریز دا جاوه خود جیانه وده که. هفره آریان دزارکواتی خود تبگر آزادیه ناست که. هفره آریان رحی ولاد پاریزیه ده کراهی دا جیانده که. نوی من تبدیاری آرام قندیله. نوی من یاراست یبین مصطفیه. بیروکا کو از تبلی بومه. ده 2012 لروجاوا استقبلیم عفرین. تشتی کوپیسه مروف لسر بفکر یکمین شاقت فرده گوافتنه که خورد بنشاندن. زنوی یکمین ملیات میتانه که سروق آب. اب میتون ارکمه یکمینه. شاید تبل فرده بن شاید ارک خط فرده بودن. لسر وی همیجی ده سال 2015 دا جباجار عفرینه تبری نوا یکنین پاراستنا شندبه. هفره آریان به تبلیبوینا خویا نوا یکنین پاراستنا جنبا خیالین خوبیکانی. ایدیلگرینین وی به ناویه پیجه تیشه گرد بو.
Bi vê kelecanê di nava hevreyên xwe da jî birûkenî û kêfxaşî dihate nasîn. Azadî kesayetên ku layıqê xwe ye di nava dilê xwe de dihewîne. Hevrê Aryan jî yek ji van hevalan bû ku bi vê armancê di nava refên azadiyê de jiyan dikir. Di nehê cotmeha sala 2019 da dema ku dewleta Tirka dagir ker û çeteyên wê êrişî Bakur û Şetê Sûriyê kirin, şervanên vê axê li hemberî dagirkeriya dewleta Tirk berxwedaniyeke bêhempadane nîşandan. Di serê her kolanekî Serêkaniyê da şervanan dîrok nivîsandin. Hevrê Aryan jî di nava vê dîrokê de bû qehremanek û serînetewan. Heta geliya dawî a hênaseya xwe şer kir û bi qehremaniyeke mezin tev li karvanên nemiran bû. Hevrê Aryan weke şervaneke dilsoz avî gelî soza xwe pêkanî. Îro jî soza hevreyên heval ariyên ew e ku li ser şopa pakrevana bimeşin û serkeftinê tacîdar bikin.